إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أيها الإخوة المؤمنون، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا غافلا ما أغفلك أجل وبادر أجلك واختم بخير عملك. أيها الإخوة المؤمنون، فالحج ركن من أركان الإسلام فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في السنة الثامنة للهجرة، وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليهج بالناس فهجوا، وكتب له الخطبة وأرسله معه إمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم في السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو بنفسه وذهب للحج، وكان معه جمع غفير من المسلمين، حسب ما قيل أنه كان معه 100,000 حاج، وقيل أنه كان معه 40,000 حسب ما ورد في التواريخ. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم وألقى خطبته المشهورة، هذه الخطبة التي نريد أن نمعن منها النظر ونلتفت إليها وننظر شيئا من أحوالها ومن وصاياها. مسيب جلبة تدب باو يتد الله سبحانه وتعالى جولة نلاد محمد صلى الله عليه وسلم إذن ترى الله يو جبان إن جمعو يو هورين دين إكو يدو يارلي إذن عندي بالده هنا فجدو هنا وولد فيه قول مكة hande ɗum ɗon woni ko timmi, wonti historique, wonti ɓaawo. Haray ko yiɗɗen andintinde ɗo ko conseil ji seeɗa wonande ɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnani ɓen hajji. Se wi non ɓe Allah newnani hajji, hina hajjoyɓe hikka ɓen tum faanda ko bi hajjunoɓe law ha hande ɗo tawɓe ɓen hino wuuri ɓeɗo faala ɗen hewtinde konguɗi seeɗa. Kono adi ɗum en ɓanginay ɗo wondema o hajju faamen fota ko piliyewal jawaɓal ka l'islam on no mari piliyeji 9 selon hadis mo Abdullah ibn Umar filli. Hajju on no jeeya e ɗen piliyeji 9 tawi kadi noon o hajju hina ko weli fii par ce que hino landi mbuuɗi, hino landi cellal, hino landi hentagol yaasi on, hino landi possibilité ji buy ko ɗo si jomirawo subhanahu wa ta'ala o daali liman istata'a ilayhi sabila ko wonande heɓɗo feere o. Joni noon nde oɗo hajju farla ko honde say ko hitande ko nelaɗo iwi makka ɓe seeni madina heɓi duuɓi 8 mandi to denno fi sanati samina. Nde ɗum farla nelaɗo sallallahu alaihi wasallama nanen fota nden hitande arande ɗon ɓe hajjano no gasari possibilité on heɓaki. Ko on ɗum ɓe waɗi hitande 9 ko immingol seydina aboubacre ɓe maki aboubacre yaw hikkoɗa yeeso ɓe yimɓe ɗo hollaɓe no hajjirte hajjino ɗon holli honɗum hajju gasta e ɓawo guide. Kala pallitiɗo ɗo yahi wi hajja e kañum tun a yi neɗɗo hayruɗo par ce que gasta.
Abubakar yahi hajjide yimɓe ɓen hitande jeenayi fergu annabijo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo windanimo hutbeteɗo on ñande arafa jonni ɗum imam ali ɓe maki son hewti jonni ɗum ababacre yo janga yimɓe ɓen no jeeya e ko windino ton wondema ɓawo hikka ɓaytul l'islam on heeɓi doole hande kadi hinayo kefero hay goto arka hajjugol ka suudu kaba entre parenthèse mi andintina wata goto sikku kadi o hajju wonde awa ko enen julɓe ɓen to fuɗɗori hajjugol laha hajju no woduno ado l'islam hajju hino woduno bi zamanuji annabaɓe feƴƴuɓe ɓen ko neɓuno nduɗo suudu hino wooda hindu wangede hino hajjede inna awwala baytin wudia linnas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayinat maqamu ibrahim hajju harno woodi musidɓe julɓe teddu joni noon tawde oɗo hajju kaka dinaji jeeya jomirawo subhanahu wa ta'ala o shar'ini yo hajju on kadi wontu ka l'islam piliyewa hari hajju no woodi ko woni hari hajju o wonti sama kala wonti pagay piiji sirku no heewemu piiji bida piiji tawayɗi l'islam on wiyayo waɗe dinaji kadi feƴƴuɗi ɗi wiyayo waɗe hande kadi noon dina l'islam on ari heyɗintini ɗum hitande jeetati fergu nelaɗo sallah sallam waɗi ko wiyete ko réforme ƴetti hajju ngun watti ngu piliyewal ka dina meɗen l'islam ɗoɗe tawi ngal piliyewal ɗo si condition jiɗin timme e ma ko ya hajjoy honɗum won ɗum heɓugol mbuuɗi hajjiroyɗi ɗin e cellal ngal e accana ɓe gurde goɗɗum ko ɓe ñaama si tawi ɓe gure no woodi on tigi e hajjoya donc haray ɗum ɗo ko ɗum ɗo joni noon wiɗen nelaɗo ɓe hajjano hitande farla hitande jeenayi ko aboubacre ɓe immin hitande 10 ɓe yalti kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fokkiti makka hiɓe wondi e fillayego 40,000 personnes hajjeɓe kamɓe woni guide principal e riwayaji goo ko 125,000 ala kulli hal enen hina andugol ko jelo exact importien ko en andu tun nelaɗo no wonduno e dongal sahabaɓe groupe molanaɗo ko wiyete kon force immense yimɓe fuul tawi no heewi tew ɓeɗo ɓe fokkiti hiɓe wiya labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk labbayka inna alhamda lak wal mulka la sharika lak labbayka inna alhamda lak ɓe jokki ɗiɗo konngol machallah ɓe fof hiɓe waɗi coñci maɓɓe gudde daneje ɗen hiɓe waɗi ihramje jaaɗe ɓurɗe labede sahabaɓe ɓen hino filli o hadis ko honno nelaɗo hajjiri himo ari e laawi buy himo ari e fillayeji buy jon noon yewtere men nden ado en wolde conseil ko conseil ten kon hajjunkeɓe ɓen haray ko honno nelaɗo sallah sallam hajjiri nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓa woni ɓe horminike ɓe ardi e o groupe sahaba ɗo ɓe senino arafa ɓa ɓe hewti arafa en raɓɓin ɗin to nde wonno ko hutubani ɗum ko waɗi mandito ɗen ko le 9 mars 632 9 mars 632 ɗum waɗi e limore jibinede annabi isa ɓa kañum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hewti ɓe ɓannanama ka ɓe ƴawa ɓe hutuba entre parenthèse arafa ha joni hutubete wano juma hutubirte kono buya hay hajju andata hay honto ɗum wontiri honto hay hutubirte hina important yawgol ton fi honɗum puisque goo kosɗa nana arabu taho yaha ton anda ko ɓe wowli ɗiɗi juulirde nden ka hutubete ɗon arafa juulirde nden ko e namirande woni in partie ko arafa oya partie hina arafa yawgol ton moƴƴanamo anda fi honɗum surtout sa nanta arabu ala important sa yehi ton a woni e parti tawɗo on kaka yaasi arafa woni ha nangue mutoyi harayno hulɓini to taw hajju on validi ou validade par ce que ko wi'a ko yon tigui ñallu arafa haray ɗum noon mi ɓisu tun ɗum noon ton fiyen andu nde ɗo juulirde molanade wonde e tumbo arafa haray koye nde ɗo hutubete ko hombo hutubata fewdo ɗo ko yeesojo diina on e nder arabie saoudite fof wonɗo on khalifa julɓe ɓen no jeeya e hutubayiɓe ɗon cheikh bun base fewno ɓe wurno yallah yafoɓe no jeeya mum cheikh outhaymin no jeeya mum cheikh abdourahmane assoudais e waytayɓe noon donc hikka min mi anda ko hombo hutubi mi sikki tun ko cheikh soudais ala kulli haali hutubete hutuba on ɗon ko honnum hutubete
ko khutba fewtinteɗo adna on fof mondial ina khutba dey ndargol alhaaliji ko fewndi e leydi ndin kon tun la ko khutba mondial khutbete donc nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe senino selon ko defte ɗe wi kon kaka pellum ɓe ƴawno pellum kun anduɗon buya mum men yaadi men hewtidi ƴawi ton wiyete kun jabalu rahmati pellu yurmede ko non ɓe ƴawno ɓe khutbe النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة إنه توجه إلى مكة مع جم غفير من المسلمين وذهبوا ولما وصلوا مكة النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى عرفات مع هذا الجمع الكبير ثم لما وصلوا عرفات النبي صلى الله عليه وسلم طلع جبل الرحمة وخطب لهم فهذه الخطبة إن شاء الله سنقدم هنا شيئا منها haray ɓayne laaɗo ƴawi ka hoore pellum ko ɗum ɓe maaki nanen fota ɓe maaki ayyuhannas kono e yimɓe inna amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum haza fi shahrikum haza fi baladikum haza kono e yimɓe ande wonkiji mon ɗin hino harmi ittugol jawle mon ɗen hino harmi bonnugol ndimankaku mongu hino harmi yeebugol hakkunde moɗon ko yaka seede warayɓe yimɓe ɓen yaka seede ɗaɓɓitayɓe haysi warata direct ma waray en direct ɗum hiɗen andi ina woodi ɓe Allah jarri bori si kaari ɓuriɓe tun koyeɓe geru fittandu makko itte awa ko yaka seede maɓɓe yoɓe andu premier ko nelaɗo adi hutubude nde ɓe ƴawi e ngal ɗo gangunal ñande arafa ka hajju maɓɓe ko ɓe wi ko wondema wonki ittetake wonki inna dima'akum ƴiiƴe monɗen wa amwalakum e jawdi monɗin wa aradakum e ɓalli mon ko ɗum won ndimankaku mongu alaykum haram no harme mo yeɓugol ɗiɗo donc julɗo hinayo won itto wonki hay kefere hinayo won itto wonki hinayo won tigi wonu hibbayɗo ƴiiƴam hinayo on tigi wonu bonnayɗo jawdi woɓɓe kadi ko tongi ko a ɓurde ɓe jawdi du'agol fi ma monanagol ma gerugol fi ya perdu ɗum ɗo woɓɓe ko ɗum mari golle haɗi an ka ɗaɓɓa yaahi ande ɗiɗo fof ko piiji harmuɗi ko ɗum nelaɗo adi haɗude wallahi ndaro e hadis on mo ka imam muslim premier ko nelaɗo adi haɗude ka hajju maɓɓe e tan done kadi ko 3 mois e fillayegoɓe wonti ɓawa ɗum si ɓe faati ko dernier message maɓɓe on no ɗimmon ɗum ɓe maaki honɗum ɓe maaki man utumina kala hoolaɗo fali o addi yo jonnitu hoolare nden kala hoolaɗo wata o janfu few yaahi si goɗɗo hoolikema halfinima konngol wi tawolan goɗɗo hayɓe tawolan ɗum goɗɗo si goɗɗo hoolikema wi mi halfinima ɗo woni hakkunde men andu tataɓo onno ɗon ko Allah yo ɗum won hakkunde moɗon kono woɓɓe mara ko wiyete ko yaafata sokotonde wata marde haɗa ɓe ɓitti tawi ɓe wawi so gertogal moɗi e jankoy andi fannama ngal tuttali ngal hejjetake on faami donc haray ɗum julɗo hino duwa renagol ɗe ɗum o wona gardowo secret no jeeya ko nelaɗon alayhi salatu wassalam haɗuno ɗon ɓe maaki mi haɗi on ñamugol jawdi riba mi haɗi on gollirgol riba hande en ala e wowlude ko cippi kon e julɓe ɓen ɗo e fi ñawlagol cuuɗi ɗum kam wajanoma ha ɓayta e débordi accanoma wajen et pourtant le riba on reste ko riba façon no wona gerdede noon ko riba wallahi en ɗo fo alamo faala ka suudu par ce que en darni kam men ha ton en gayni en faala darnugol ɗo kadi hewɗa ɗo heɓa kono no woodi wallahi yimɓe iman capaɓe adiɓe en ɗo ɓe wuuri ha ɓe maayi ɓe naɓorali suudu ahi fi honɗum hurgol Allah subahana taala par ce que ɓe andi ɓe maaye an kadi e min heɓuɗen suudu ba en heɓa suudu ba ka naɓuɗen o sukaɗa joni en naɓoyte ɗon imma beltiki ɗo ma kesol ngal natte kono a waloy to few donc ko fi honɗum c'est pas la peine ete gatta e oɗo riba nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki afwan aya ari ka suratul bagara aya on wi son accali riba fa'zanu bi harbin min allahi wa rasuli heble ando hiɗon mari komba onon e Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗon haray renoɗen ɗum ɗo woni tataɓum
e ko nelaɗon alayhi salatu wassalam haɗuno. Ɓe maaki mi haɗi on kadi wujjugol noone on fof no yaaji par ce que wowlete toon fi wujjugol woɓɓe sikka ko yawgol waɗa katap tun ƴetta e jiifa goɗɗo ma ƴetta ka suudu. Wujjugol leereji ka golle ko wujjugol uyta ka contrat ton no haldira non ko wujjugol. Ɓeytugol ton ñaama ko hana ko wujjugol. Ɗiɗo fof ko wujjugol wiyete. Ɗum ɗo fof julɗo on hino haɗa. Kala mana no faamiron ko wiyete tik tak ɗum ɗo fof ko wujjugol. Awa haray wattane yila. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة نهى عن إهراق الدم فقال صلى الله عليه وسلم إن أعراضكم ودماءكم وأموالكم عليكم حرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تطرق فقال فنهى عن الربا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السرقة. ثم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. Ndebe maki ɗum ɗo fof ɓe landi sahabaɓe ene mi yottini sahabaɓe wi hi ɓe maki allahumma fashad Allah seedo. Ndebe maki woɓe maki ene mi yottini sahabaɓe wi hi on nani men nani ɓe maki allahumma fashad Allah seedo. Donc haray khutba on himo juuti moƴƴa toɓɓe ko nelaɗo mi yetki on ɗo ko khutba mo ɓe fewtini aduna on fof wonde ton ɗen hiɗe yani ɗuuɗani addugol ɗe e khutba kono en adda e ɓer ko Allah subhanahu wa ta'ala nenani e wo ha lawol goo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin. alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فكما قلت لكم أن هذه الخطبة خطبة مشهورة وقيمة ومطولة لا يتسع هذه الخطبة لذكرها كلها. فآخر نقطة نأخذ من هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. هؤلاء النسوة عليكم أن تصالحوهن وعليكم أن تنفقوا عليهن وعليكم أن تتعاملوهن بالمعروف إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. naminiri noon khutba en wata juutinde wolen ko nelaɗo makuno ko ndeññande fof kono mi darora toɓɓum gotum e jeeyakun e toɓɓe ɗen normalement ko ɗi jeetati mi prépare no ɓurɗi wonde muhim e wowli nayi aren e joya ɓunkun daroɗen noon. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ayyuhan nas ko ono e yimɓe mi yamiri on moƴƴagol e rewɓe ɓen mi yamiri on moƴƴagol e sonnaɓe ɓen ɓeeɗo ko sonnaɓe lowɓe on daginiri ɓattagol ɓe e mbaldi sabu konngol mana konngol humugol dewgal ngal o wondiri e maɓɓe sabu dewgal o woni yeeso maɓɓe mana ɓe woni e ley konngol moɗon. awa haray si goɗɗo woni e ley konngol ma ko ya danko mo teddineɓe dankeɓe haray ko ɗum ɗo woni ko nelaɗon alayhi salatu wassalam accirno en. Naam miɗo faami noon nde wonno alhaali on joni yiltodiri haray si ɗum ɗo wolama goɗɗum bakete ton kono noon ça reste la même ko nelaɗon makuno kon iwata ɓe maki ɓeɗo sonnaɓe ko lowɓe dankeɓe moƴƴe e maɓɓe ɓe maki si tawi noon kamɓe sonnaɓen haqqeno e hoore maɓɓe kamɓe kadi ɓe mari haqqeji an gorko on haqqeno e hoorema an kadi ɗa mari haqqeji ɗum no waɗa bayanaji no waali partout kono haray ɓe maaki no jeeya e ɗin haqqeji wata gooto naatu ka suudu ma an gorkon hara mo a yiɗa kala mo ɓeygu ma andi oɗo welatama o duwaka mo wernude few. ɓe maaki si tawi tun kamɓe neniraɓe ɓe ɗoftike on
ɓe maaki haray ñammineɓe moƴƴa holtineɓe moƴƴa haray ñawdomɓe kadi aynonɓe kadi worɓe goo noon kadi hayɓe ɓeyguli mum goo feewi kamɓe kadi ko waɗa maɓɓe on no wiigol yo mbuuɗo adda a woola ɓe innama no kanko jogii mbuuɗi fayɓɓen kanko jogii social on hay si mo jogii ɗum ko an addimo ɗo maɗɗinimo ɗum no e dande ma wallahi dépense ugol ma ko e dande ma ɗum woni gorko naya doggu ko wiyete ko responsabilité masuliya mbuuɗi fayɓe kanko andi so ñamiri ɗum o fasanniki Allah landoytomo par ce que anani ko mbuuɗi fayɓe ɗi wiyete na mbuuɗi mawɓe dey a faami an kadi ko e dande ma woni ñammingol ɓe holtingol ɓe aynugol ɓe qur'ana wi wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf no fawi an baba jon ñammingol e holtingol hara kadi kono moƴƴiri na wigol tum bombayo qur'ana ko ɗum wi jaɓɗo non ko hoore teddungal watta to konguɗi moƴƴi chéri hara hino ɗo ko Allah arsi kimmi ko e ngol ɗo laawol waɗa kadi biso fawa ɗon har kaɗa welti har kadi sango watta on biso aɗaɗa uuri ɗum fof ko jokkondi ko ɗum fof wiyete bil ma'ruf no moƴƴiri a haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ma neɗɗo on wattana yila ma neɗɗo on o wattana yila e ɗiɗo piiji haray ɗum ɗo ko yoga e makuji nelaɗon alayhi salatu wassalam haray ɓe Allah teddiniri ɓen hikka hajjoygol e tawno ɓen hajji ko feƴƴi hiɗen wasiyoɓe ɗo piiji seeɗa goo on weltane Allah subhanahu wa ta'ala surtout tawɓe wawi ugol ɗo ya hajja no laaɓiri boyi ko alda e zigzag alda e sikki sakka an weltano Allah subhanahu wa ta'ala yettamo sabu ko voyage ɓurɗo mawnude ni e voyage ji ɗin Allah okkuma ɗo ko wela heɓude fewndo hande ɗum yettu Allah ɗum sowno fo wi alhamdulillah ɗum ko go'o ɗiɗi heɓu ko wiyete kon al ikhlas laɓɓingol ngol ko honɗum wata jaɓu fiikaari wiyama alhajji an kadi ko ma tum ma ko ɗin piiji woni mana e hakkil ma fiikaari hiwroyama an kadi ko ma hiwroyeɗa non si goɗɗo hiwrike ma weltanomo si hiwraki ma na fuy si goɗɗo wima alhajji weltanomo si wi ali hina hay fuy ko watti ɗon jogo ngu hajju anda hina ko weli heɓude ko watti ɗon change page ma on faami hande kadi waɗu ko wiyete kon réforme si tawi aɗa julta subaka ka julirde yahu juula si tawi aɗa yata juma yahu hande kadi si tawi hari a ɓornota ko coñci moko ba ɓorno sa hippota ko hari kufune hippo sa watta kalare waɗu ɗum ɗo fof koye teddule meɗen koye alhaaliji ko tawrɗen mawɓe men mawɓe fuuta mi andintina noon piiji goo ko mawɓe fuuta tawra hiɗi wattaka diina kala ko wiyete kon lundaki diina kan tawi ko moko baku hino wattaka diina so yehi e defte mawɓe fuuta goo ka mazhab malik hiɓe waɗi toon babu amali ahli fuuta jalo dambugal golle ko mawɓe fuuta golli ɗum no watta e mazhab malik nokkeli goo awa haray sakkitorun ɗum yonti ger o tabita si yontigi heeɓi feere si duuɓi jowi timmi si mo mari moyen yo yilto kadi o ɓeyda hajju on haray ɗum hino yamira si feere heɓiki amma ha hajju farilla ngu ko nde wotere ngun noon Allah teddinima o kiima ngu wata artuɗo few jokka yimɓe puyɓe ɓe wonda e noɗa hande kadi ha ɓe wattewamo hajja sa jokkiɓe noon a wonday ɗo e imano on balɗe hande kadi neɓata rekila watta ettugol kufune o wallinoɗa watta wonde ha wontawamo na hay hunde har hay makka luɓata e ma haray marsali wonu moko ba tedduɗo wonu jon iman jon tagu Allah tabita e ɗum haray ko ɗum ɗo woni ko yamodirten inchallah eɗen toro jomirawo subhanahu wa ta'ala hajjoɓe ɓen hikka yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanɓe hajjoynoɓe kadi ko neeɓi yo Allah jaɓanɓe o tabintina ɓe yahali ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala nonanɓe ɓe yaha eɗen tori Allah no moɓoɗen ɗo ni yo Allah moɓir en ni gaɗa sirate hoore yaafede yarle eɗen tori Allah yo hawrini ko yiɗi o yarli fil qawli wal amal kala moƴƴere ko nelaɗo torino en torike ɗum Allah kala bone ko nelaɗo mooli en moolike ɗum Allah yo Allah waɗu barke e meɗen e ɓeygureji men e fayɓe meɗen fokkituɓe vacances ɓen fof yo Allah hewtinoye ɓe jang yo Allah waɗanɓe ɓutti ɓernde waɗanaɓe laawol moƴƴol en toriki Allah enen kaɗɗo fokkituɗo o yo Allah moƴƴil laawol ngol en toriki Allah tawɓe ɓen kadi fokkitali yo Allah newi mawɓe wonɓe hakkude meɗen yo Allah ɓeydanɓe duuɓe e cellal lamɓe men ɓe yo Allah fewnuɓe en toriki ɗum jomirawo subhanahu wa ta'ala haray information ji ɗiɗi goo on gueɗal beejallo on hino boksude hande ko teddungal jama on ka sal
wonɗo ka ɓaawa stade XL. Donc haray faalaɗo renseignement ɓuri ni woyo téléphone salliɓe men ɓen ɗo salam hay ko teddungal jama on fonotora du'a ma ɗum yahugol supporta mo. Donc goo ɗimmum ɗum haɗa neniraɓe men kadi no feƴƴini ɓe telimile ɓe juulta hande belgo haray hiwrodirta ɗo ko alansara tammum ɗum haray gueɗal alaji bakar booje no fatino ɗo ko tray won saabu makko min surroynomo hande 10 heures haray salliɓe men ɓen ɗo kadi alaji ceerno noddinaɓe ɓen ka subaka haari ɓe heɓana boboɓe ɓen kadi ɓe femboyano e 11 heures haray ko teddugal e moɗon men tawano haray wa jazakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.